похованы, зышоў да адхлані, на трэці дзень воскрос памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, у воскрешение тела, житье вечное. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в верину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому. Как была справеку, теперь и заущёды, и навеки вечные. Аминь. Молимся радостные таямницы. Я убачила Мать Божию поміж небом и землею у светлым оденні. Яна молилася со складенными на грудях руками, углядаючися в небо, а з яе сердца сыходили огнистые промени, одни шли в небо, а другие покрывали нашу землю. О, Панна промянистая, чистая кришталь, цалком заглублена в Бога, а я отдаю Тебе мое внутреннее життя, керую всім так, каб гэта было прыемна Твоему Сыну. Таямница першая. Звеставание Найсвятейшей Панне Марии. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, вот знайшла ты ласку у Пана, вот зачнешь во лоне своим и народишь сына, и даси ему имя Иисус. И он будет великий, и будет названы Сыном Найвышейшего». Тады Мария сказала: «Вось я слуга Пана, нехай мне станется поводле Твоего слова». Наивеликшую любовь и бездань милосердности мы спознаем во улоне слова. Сегодня я чула близко свою мати, небесной мати, хоть и перед каждой святою коммунией я горячо прошу Мати Божию, как и надо помогала мне подрыхтовать душу до прийстя своего Сына, и ясно отчуваю над собою яе опеку. Я вельми прошу, каб яна пожадала распалить во мне огонь Божьей любови, якою палало яе чистое сердце у момент утилавления Слова Божьего. У гэтай таямницы будем перепрошать беззаганное сердце Марии за недохоп веры и послухняности многих людей, якія не хочуть слухать Бога и Ему служить. Після кожної молитви «Вітай, Марія» читається просьба: «Заховай и помножу нас веру у Твое беззаганное зачатие». Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. И отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим.
Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаконное зачатие. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, дивое тело и кровь Пана нашего Иисуса. О мой Езу, Пробачь нам грехи наши,
захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. О Марыя, без граху першароднага зачатая, Маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае, і за тых грэшных, хто Табою пагарджае, асабліва за ворагаў касцёла і даручаных Табе. Найсвятейшее сэрца Езуса, Прыйдзі валадарства Тваё праз беззаганнае сэрца Марыі. таямница другая, радостная. Адведзены Паннай Марыі святой Эльжбеты, сабраўшыся Марыя ў тыя дні паспяшыла ў горную краіну, ў горад Юды. Яна ўвайшла ў дом Захары і прывітала Эльжбету. Прыбыла Марыя ў Эльжбеты каля 3 месяцаў і вярнулася ў свой дом. Езус сказаў: «Дачка моя, падчас гэтай медытацыі разважай над любоўю да бліжняга. Ці кіруе твою любов'ю да бліжніх моя любоў? Ці молішся ты за ворагаў? Ці жадаеш ты дабра тым, хто цябе якімсь чынам засмуціў або абразіў? Ведай, што ўсё дабро, якое ты ўчыніш якой-небудзь душы, я прыму так, быццам бы ты ўчыніла гэта мне». Дзённік 1768. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за тое, што так шмат людзей не прызнае яе заступніцтва перад Богам і не шукае ў яе дапамогі і апекі. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас веру ў Твоё непарушнае дзявоцтва. Отче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аминь. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твоего, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аминь. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твоего, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аминь. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твоего, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аминь. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твоего, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аминь. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твоего, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аминь. Захавай і памнож у нас веру у Твоё непорушное дзявоцтва. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Табою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод у лоне Твоего, Езус. Святая Марія, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аминь. Захавай і памнож у нас веру
у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была веку, теперь и заусюди, и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, кто у Тебе порятунку шукає, и за тих грешних, что Тобою погарджає, особливо за ворогов Костела и доручених Тебе. Наисвятейшее сердце Иисуса, Приди, благодарство Твое, беззаконное сердце Марии. Таємничка радосне, третє народження Єсуса Христа. Надишов їй час народить, і народила сина свого першородного, сповіла його і поклала у яслі, бо не було їм місця в заїзді. Прийшовши на пастирку, тут же на початку святої мши, я погрузилася в глибоку засяродженість, у якої бачила Бетлеємську стаєнку, залитую великим світлом. Наисвятейшая Панна, наполненная великою любов'ю, сповивала Єзуса, а святий Юзеф ще спав. Тільки коли Божия Маті поклала Єзуса у яслі, тоді світло Божие обудило Юзефа, який так само почав молитися. Однак праз хвилину я засталася сам на сам з малим Єзусом, який протягував до мене свої рученяти, і я здогадалася взяти його до себе на руки. Єзус притулив свою головку до моєго серця і своїм глибоким поглядом дав мені зрозуміти, що йому добре коло моєго серця. У гэтай таємниці будемо перепрошати беззаганне серце Марії за недохоп веры многих людей у Божие материнство и вечное девотство Христовой Мати. Перепрошаем ее за их пыху и неумение покориться таємнице новородженного. После кожной молитвы «Витай, Мария» читается просьба «Заховай и помножь у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Отче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Заховай и помножь у нас веру, у Твою годность соправдной Божией Мати. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрад веку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Амин. нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа,
О мой Езу, Прабач нам грахи наши, захавай нас ад огню пекельного, провядзі ўсе душы до неба і дапамажы асабліва тым, кому найбольш патрэбна Твоя милосердность. о Мария, без греху першородного зачатая, Молися за нас, у Тебе поратунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов костьола і доручених Тобі. Наисвятейшее сердце Иисуса, Приди, благодарство Твое, праз беззаганное сердце Марии. Таямница 4. Ахвярование Христа у святыни. И благословил их Симеон, и сказал Марии, мати Яго, вось гэты прызначаны на падзенне і на пастанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супротивляться будут, а праз твою душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў. У Марыя, сёння страшны меч прабіў твою святую душу, але апрача Бога ніхто не ведае пра твоё цярпенне. Твоя душа не падламаная, яна мужная, бо пребывае з Езусам, маці наймілейшая. Злучы мою душу з Езусам, бо толькі тады я вытрываю ўсе выпрабаванні цяжкасці, і толькі ў лучнасці з Езусам мае ахвяркі будуць прыемныя Богу. Маці наймілейшая, вучы мяне ўнутранаму жыццю, няхай нет цярпенню ніколі мяне не разаб'е. О, чыстая Дева, улі ў маё сэрца мужнасць і сцеражы яго. Дзённік Фаустыны. У гэтай таямніцы перапрашайма безаганнае сэрца Марыі за недахоп у сучасным свеце духу адрачэння і ахвяры. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не угодь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми жанчинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанаванне и любовь Твоих образов. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми жанчинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанавань и любовь до Твоих образов. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми жанчинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанаванне и любовь до Твоих образов. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми жанчинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, Молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанаванне и любовь до Твоих образов. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми жанчинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия,
Малися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Иисус. Святая Марія, Маці Малися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Иисус. Святая Марія, Маці Божая, малися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Иисус. Святая Марія, Маці Божая, малися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Иисус. Святая Марія, Маці Божая, малися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Иисус. Святая Марія, Маці Божая, малися за нас грешних, І ў хвіліну смерці нашай. Аман. Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў. Няхай будзе Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Аман. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, дзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. О мой Езу, прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. У Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае, і за тых грэшных, хто Табою пагаржае, асабліва за ворагаў касцёла і даручаных Табе. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства Тваё праз безаганнае сэрца Марыі. Таямніца 5. Езуса знаходзяць у Іерусалімскай святыні. Бацькі Езуса хадзілі штогод у Іерусалім на свята Пасхі. Калі па заканчэнні дзён свята вярталіся, застаўся хлопец Езус у Іерусаліме, і не заўважылі гэта ягоныя бацькі. Пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Я не шукаю шчасця па-за душою, у якой прабывае Бог. Я радуюся ва ўласнай душы. Тут я пастаянна з ім прабываю. Тут моя найбольш цесная сувязь з ім. Тут я з ім знаходжуся ў бяспецы. Сюды не пранікае людскі позірк. Найсвяцейшая Панна заахвочвае мяне да такіх зносінаў з Богам. Езу, крыніца жыцця, асвячай мяне.
Моц моя, умацоўвай мяне, правадыр мой, змагайся за мяне. Адзінае святло маёй душы, асвячай мяне. Настаўнік мой, вядзі мяне, я разлічваю на цябе, як немаўля на любоў сваёй маці. Калі ўсё паўстане супраць мяне, і нават калі зямля пахіснецца пад маімі нагамі, я буду спакойная каля твайго сэрца. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за непаслухмянасць яе сыну і пагарджанне яго навучаннем многімі людзьмі. Перапрашаем за тое, што сучасны свет апанавала секулярызацыя і ў штодзённым жыцці няма месца для Бога. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе». «Вітай, Марыя, Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашим, і не вводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амінь. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі, і благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, в их сердцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі, і благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во усіх сердцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Распали во усіх сердцах прагу набажэнства и любоў да Цябе. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во усіх сердцах прагу набажэнства и любоў да Цябе. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во усіх сердцах прагу набажэнства и любоў да Цябе. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во усіх сердцах прагу набажэнства и любоў да Цябе. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во усіх сердцах прагу набажэнства и любоў да Цябе. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі,
и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь до Тебя. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь. Спали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь до Тебя. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь до Тебя. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки. и вечные. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, уділає тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа. О мой Єзу, набавь нам грехи наши, Заховай нас от огню пекельного, придющие души на небо, и да поможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає, за тих грешних, хто Тобою погорджає, особливо за ворогов Костела и доручених Тебе. Найсвятейшее сердце Иисуса, приди владарство Твое, праз безоганное сердце Марии. Дякуємо Тобі за допомогу, якую Ти нам оказала. Твоє фатимське послання – це проява материнської любові. Ти прагнеш усіх уратувати і кожного хочеш провести на небо. Хвала і прославлення Отцу і Сину і Духу Святому за эту повную величі королеву неба, за її фатимське послання і за вислуховування наших просьб. Благословленная Ты, Мария, посланная Бога у Фатиму, Ты принесла свету послание надеи, заклик до молитвы и покаяния, а так само просьбу об компенсации за грехи, які чинять сучасные люди. В той час, коли поволі наближается исполнение Твоих словов об триумфе Твоего беззаганного сердца, мы звертаемся до Тебе у духу любові, покори і безмежного доверу, і, єднаючися з усім Костелом, ускликаем до Тебе. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. Сегодня стоим перед Тобою, наша Маті, Маті наших сім'їв, Маті людей і усіх народів. Ти ведаєш усе наші терпіння і надії. Ти по-материнську відчуваєш усі змагання поміж добром і злом, поміж світлом і темрою, які усколихнули наш сучасний світ. Просим, прими наши молитвы, скерованные у Найсвятейшем Духу до Твоего сердца, и отули материнской любовью наш человечий свет, який мы доручаем Тебе, не покоячися за земный и вечный лёс нас самих и усіх наших братов и сестер. Ты казала со смутком, шмат душев іде на осудження, своей духовной дорце Люции. Ты тлумачила, что сучасный свет заслуговує потопу больше, чем у часы Ноя, та у своей фатимской таємниці покинуло нам попередження
Сёння свет заслужыў вялікую Божую кару. Толькі Бог можа змяніць ход нашай гісторыі, пакласці канец распаўсюджванню вакол нас цывілізацыі смерці, абудзіць у людзей прагненне будаваць новы, лепшы свет. Як вучні Хрыста, пакліканыя да Яго служэння, стоячы сёння перад Табою, мы прагнем разам з усім касцёлам з'яднацца перад Тваім беззаганным сэрцам у прысвячэнні, з якім Твой Сын у любові да нас аддаў сябе Айцу. І я за іх, я прысвячаю сябе, каб яны былі асвячаныя ў праўдзе. Прагнем з'яднацца з нашым адкупіцелем у гэтым прысвячэнні за свет і за чалавецтва, прысвячэнне якое ў яго боскім сэрцы мае моц перапрашэння і кампенсацыі за грахі. Сёння аддаёмся Табе беззаглядна, каб кожны з нас быў цалкам Твой, ажно навякі, каб нішто не адлучыла нас ад Езуса, збаўцы свету. Няхай наше прысвячэнне ў еднасці з прысвячэннем Твайго Сына мае моц перамяніць навакольны свет. Няхай яно агорне ўсіх людзей і дапаможа перамагчы усялякае зло, якое дух цемры здольны пасяліць у сэрцы чалавека і ў яго ўчынках тое, якое ўжо распаліў у наш час. Просім Цябе, Марыя, пакажы нам сваё беззаганнае сэрца, шлях, які вядзе сучасны свет да Бога. Просім ад усялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды. Дапамажы нам моцаю Духа Святога перамагаць усялякі грэх, грэх у кожным яго абліччы, у нас саміх і вакол нас. Няхай наш дзіцячы давер будзе Тваёю прыладаю, якую Ты выкарыстоўваеш згодна з Божаю воляю, каб настала цывілізацыя любові, згоды і святасці жыцця у нас, нашых сем'ях і ўсіх народах. Няхай у гісторыі свету яшчэ раз аб'явіцца бязмежная магутнасць адкуплення, магутнасць міласэрнай любові. Няхай яна спыніць зло, няхай пераменіць сумленні людзей, няхай у Тваім беззаганным сэрцы для ўсіх адкрыецца святло надзеі. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыдзі валадарства Тваё праз беззаганнае сэрца Марыі. Помолимся літання до Найсвятейшої Панни Марії. Кір'я елейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа. Сыне Откупитель свету Божа. Духу Святый Божа. Святая Тройца Одиный Божа. Святая Мария. Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Костела, Маті ласки Божией, Маті милосердности, Маті надеи, Маті прочистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті наицудовнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Збавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная,
святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранешняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутешальница засмученных, успомога християнов, королева анелов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без граху першародного зачатая, королева у неба узятая, королева ружанца святого, королева сем'яў, королева супокою, королева Беларусі. Бранку Божий, які береш на себе грахи свету, Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, Баранку Божий, які береш на себе грахи свету, молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, мой ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. И от уселя. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас. Памятаю, Найсвятейшая Панна Мария, что ніколи не здаралася, каб покинула того, кто до Тебе утекая, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить, этим довером натхненная, до Тебе, о Панна над паннами и Мати наша, имкнемся, до Тебе приходим перед Тобою грешные, плачучие стоим. О Мати Слова, не погарджай словами нашими, але почуй їх ласкаво і вислухай. Уладарка и земли, и неба, да Тебе святаемся в потребе, у Тебе ратунку мы шукаем. Сакрамента, восхваляй
Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живейший володариш з Богом Отцом у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святої, хай буде прославлений Ісус Христос, справний Бог і чоловік справний, хай буде узвеличено ім'я Христова, хай буде прославлено найсвятейшее сердце
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Збіраемся каля Божага алтара. Гэтай імшой ужо пачынаем святкаваць нядзельны дзень. Прыносім да Бога тое, што непакоіць нашыя сэрцы. Ахвяра святой імшы складаецца за памерлых Ванду Якусік і Ірыну Гарошка. Просім, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Так прошу Наисвятейшую, за все Панны Марии, пусть ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Творя великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашає, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим ухвалили Бога Отця. Амен. Молімся. Усемагутны вечны Боже, Ты шчодра даеш усім, хто Цябе просіць, больш, чым яны заслугоўваюць і жадаюць. Будь для нас міласэрны і прабач нам грахі, якія непакояць нашае сумленне. А таксама дай нам тое, аб чым прасіць Цябе мы не адважваемся. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі быцця.
И сказал Пан Бог: не добра, каб чалавек быў адзін. Ствару адпаведную яму дапамогу. Пан Бог учыніў з зямлі усіх звяроў палявых і ўсіх птушак нябесных і прывёў іх да Адама, каб убачыць, як ён назаве іх. І як Адам назваў кожную жывую істоту, такім і было яе імя. І назваў Адам імёнамі сваімі усякую жывёлу, птушак нябесных і усякіх звяроў палявых, а для чалавека не знайшлося адпаведнай яму дапамогі. Тады Пан Бог спаслаў на Адама глыбокі сон. А калі той заснуў, вынуў адно з рэбраў ягоных, а месца тое закрыў целам. Потым з рабра, узятага з Адама, збудаваў Пан Бог жанчыну і прывёў яе да Адама. І сказаў Адам: гэта косць ад касцей маіх і цела ад майго цела. Яна будзе названа жанчынай, бо ад мужчыны была ўзята. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і прылепіцца да жонкі сваёй, і стануць яны адным целам. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Он благословляє нас во всі дні життя. Он благословляє нас во всі дні життя. Щасливий кожний, хто боїться Пана, хто ходить ягоними шляхами. Плен праці рук своїх будеш споживать, будеш щасливий, і добра тобі буде. Он благословляє нас во всі дні життя. Жонка твоя, як уродливая виноградная лоза, у стенах дому твоего. Сыны твои, як оливковые паростки, вокруг стола твоего. Он благословляє нас во всі дні життя. Вось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить тебе Пан Сіону. І бачиш доброти Єрусалима во всі дні життя твоєго. Бачиш потомство синов своїх. Спокійно ти, Ізраїлем. Пан благословляє нас во всі дні життя. Читання послання до Габреїв. Брати, ми бачимо Єзуса, який був мало менше ад аньолов, увінчаний славою і пошаною, бо спознав смерть, каб з ласки Божої за всіх покаштувати смерті. Бо належало, каб той, дзеля якого усьо і праз якого усьо, який привів до слави многих синов, учинив досконалим праз терпіння праводира збавлення їхнього. Бо і той, хто освячає, і те, кого освячають, усі до єдиного. З этой причины я не соромеется называть их братами. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тобі, Пані. У тыя дні падышлі фарысеі да Езуса і, выпрабоўваючы яго, спыталіся, ці дазволена мужу разводзіцца з жонкаю. І ён сказаў ему адказ: «Што наказаў вам Маісей?» Яны сказалі: «Маісей дазволіў пісаць разводны ліст і разводзіцца». А Езус сказаў ему адказ: «Дзеля жорсткасці сэрца вашага ён напісаў вам гэтую запаведь. Бо на пачатку стварэння Бог стварыў іх мужчынам і жанчынай. Таму пакіне мужчына бацьку свайго і маці сваю і злучыцца са сваёй жонкай. І будуць двое адным целам. Так што яны ўжо не двое, але адно цела. Таму тое, што Бог злучыў, чалавек няхай не разлучае». У доме вучні зноў спыталіся ў яго пра гэта. Ён сказаў ім: «Хто развядзецца з жонкаю сваёю і ажэніцца з іншай, той чыніць распусту ў дачыненні да яе. І калі жонка развядзецца з мужам сваім і выйдзе за іншага, чыніць распусту». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сённяшнія чытанні Святога Пісання распавядаюць пра сувязь любові, якую стварае сужэнства паміж мужчынам і жанчынай, сувязь, якую Бог жадае мець сталай, пастаяннай. Гэтыя чытанні заклікаюць сужэнцаў практыкаваць вернасць заўсёды свайму вернаму Богу, адно аднаму, шануючы сваё святое запаветнае абавязацельства перад ім. Сённяшняе Евангелие дае дакладнае вучэнне Хрыста аб сужэнстве і разводзе, боскім паходжанні шлюбу, святасці сямейнага жыцця і непарыўнасці сужэнства. Гэтае пасланне цяжка прапаведваць у грамадстве, якое часта заплюшчвае вочы на рост статыстыкі разводаў, на сумеснае пражыванне мужчыны і жанчыны да жаніцьбы і на наступствы разводаў. Евангелие вучыць нас, што сямейнае жыццё з'яўляецца святым, што муж і жонка маюць роўныя правы сямейныя, і што разбурэнне сям'і разбурае таксама і грамадства. Муж і жонка у сужэнства ўносяць свае слабыя і моцныя бакі, каханне і нянавісць, крыўды і раны, надзеі і страхі. Такім чынам, першая умова трывалага сужэнства заключаецца ў тым, каб сужэнцы навучыліся прымаць адзін аднаго такімі, якія яны ёсць. Два недасканалыя і уразлівыя чалавекі, скажам так. Яны дар Божы адзін аднаму. Абодвум сужэнцам неабходна упарта працаваць, каб стварыць добрае сужэнства. Гэта азначае пабудову саюзу на ахвярнай любові. Яна патрабуе шчырасці, уменне прабачаць і уменне жыць у дыялогу. Часамі варта больш слухаць мужа ці жонку, чым гаварыць, а таксама ва ўменні выхоўваць сваіх дзяцей, як практыкуючых хрысціян, католікаў. Сужэнцам неабходна сумесная малітва сямейная і асабістая малітва.
І самыя трывалыя сужанствы тыя, якія моляцца разам, а таксама своечасова удзельнічаюць у літургіі. Мы таксама запрошаны Богам са спагадай адносіцца да сем'яў праблемных і разведзеных. Тых, хто развёўся, неабходна вучыць, што Бог іх не пакідае. Парафіяльная супольнасць мае прыняць іх з павагай, спачуваннем і чуласцю, памятаючы, што кожны чалавек мае свае грахі. Магчыма, мы не зможам да канца ўсвядоміць глыбіню іх болю, але мы маем памятаць, што самі з'яўляемся слабымі. Разведзеныя і паўторна жанатыя не могуць быць выключаны з нашай супольнасці. Нягледзячы на тое, што Касцёл не можа санкцыянаваць паўторны шлюб, калі папярэдні шлюб не быў прызнаны нядзейсным, мы павінны ясна зразумець, што Касцёл не адкідае разведзеных асоб. Разведзеных, як вучыць Касцёл, трэба заахвочваць слухаць Божае Слова, удзельнічаць у ахвяры імшы, трываць у малітве, спрыяць справам міласэрнасці, дабрачыннасці, супольным намаганнем на карысць справядлівасці, выхоўваць дзяцей у хрысціянскай веры, выхоўваць дух і практыку пакаяння і такім чынам кожны дзень выпрошваць Божую ласку. Калі хтосьці, развёўшыся цяпер, не можа прыняць камунію, то можа жыць у такім чаканні святой камуніі, бо прыйдзе момант старасці, калі ўжо не будзе такога жыцця паміж мужчынай і жанчынай інтымнага, і тады зноў могуць, калі ёсць у іх дух пакаяння, прымаць святую камунію. У адной пары, якая пражыла больш чым 50 гадоў разам, спыталіся: які ваш сакрэт, чаму так доўга пражылі вы разам, як так удалося? Ці ніколі вы не думалі пра развод? І яны сказалі, што пра развод ніколі не думалі, але каб забіць адзін аднаго, часамі здаралася. І адзін такі знакаміты канструктар аўтамабіляў Генры Форд, амерыканскі канструктар, калі яго спыталі, у чым сакрэт твайго сямейнага жыцця, калі у той дзень, калі азначаў 50-ю гадавіну сямейнага жыцця з жонкай разам, сказаў, што сакрэт майго поспеху у сямейным жыцці такі самы, як у маім аўтамабільным бізнесе. Я не спрабую ствараць кожны раз новую мадэль аўтамабіля. Я прытрымліваюся таго, каб палепшыць тую, якая ёсць, тую мадэль. Мы таксама запрошаны, як старэйшыя асобы, дарослыя асобы, усведамляць маладому пакаленню небяспеку сумеснага жыцця без жаніцьбы. Па статыстычных дадзеных, узровень дэпрэсіі пры сужыцельстве ў 3 разы вышэйшы у такіх мужчыны і жанчыны, якія жывуць без жаніцьбы, чым у шлюбных пар. Мужчыны і жанчыны, якія жывуць разам без жаніцьбы, паведамляюць пра значны большы ўзровень праблем з алкаголем, чым жанатыя альбо адзінокія мужчыны і жанчыны. Такія сумесныя саюзы маюць больш рознагалоссяў, часцей сварацца і паведамляюць пра меншы ўзровень шчасця, чым шлюбаваныя партнёры. Мужчынская агрэсія сустракаецца ў 2 разы часцей сярод сужыцеляў, чым сярод шлюбных партнёраў. Такім чынам, бацькі павінны пераканацца, што іх дзеці зразумеюць, што сумеснае пражыванне без жаніцьбы – гэта маральнае зло, а не нявінная забава. І на заканчэнне хочацца ўспомніць таксама гісторыю чалавека, мужчыны, які больш чым 50 гадоў пражыў разам са сваёй жонкай, але жонка хварэла на сіндром Альцгеймера і ўжо не распазнавала яго, не адрознівала яго ад іншых людзей.
Але ён часта любіў прыходзіць да яе, сядаць каля ложка ейнага, казаць пра свае пачуцці, напрыклад. І дзеці яму, іх дзеці казалі, навошта ты пастаянна это робіш? І яна ж ужо не памятае цябе, не распазнае цябе. А ён кажа, але я памятаю, хто я і што я абяцаў сваёй жонцы. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, Отца Мороженого, и радушного века, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога сотворенного, Бога сотворенного, народженного на Христова, от мертвого Отца, братья Бога всего царства, и Он для нас людей, и для нашего избавления, пришел с неба, и втеловился от Духа Святого, Девы Марии, и старался человека, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес по Писания, и взошел на небо, всякий провожается, и снова придет в плане, судить живых и померных, и ему благодарность судим утверждаться, веру в Духа Святого, Анна и Животворца, и за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном, належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророка, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю божественный Господь, для прощения грехов, и чекаю воскрешения померных, и життя вечного в будущем свете. Праз Єсуса Христа, який праз сваю крыжовую ахвяру выслужыў нам годнасць дзяцей Божых, з даверам прадставім нашаму Айцу ў небе патрэбы касцёла і ўсяго свету. Молімся за святы касцёл, каб ён узрастаў у сведчанні еднасці і любові, да якіх яго паклікаў Jesús Христос. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за кіруючых дзяржавамі, каб яны ўмела праводзілі дзяржаўную палітыку дзеля дабрабыту ўсяго грамадства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за сужэнствы, каб ахвяраваная ім сакраментальная ласка узмацняла іх і спрыяла адказнаму выкананню сямейных абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Божага благаслаўлення і заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі і ўсіх патрэбных ласкаў для Валянціны ў дзень нараджэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, за якіх складаецца ахвяра святой імшы, за памерлую Ванду Якусік і Ірыну Гарошка. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб наш удзел у святой імшы з кожным разам прыносіў усё больш багаты плён. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, Ты нам ніколі не адмаўляеш у сваёй дапамозе, учыні, каб мы заўсёды звярталіся да Цябе, як да нашага Айца. Праз Хрыста, Пана нашага. Господи,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костелу святому. Просим Тебе, Боже, прими установленную Тобой самим ахвяру. Освяти нас, просвяти таямницу, в яких мы Твои слуги удельничаем. Исполни у нас святую справу откупления. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Ён сваім нараджэннем з Дзевы Марыі адарыў чалавецтва новым жыццём, сваю мукою знішчыў нашыя грахі, паўстаннем з мёртвых даў нам удзел у жыцці вечным, а ўзыходзячы да Цябе, Ойча, адчыніў нам брамы неба. Таму з анёламі і святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословлен он и той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступа. Успамінаючы смерць у воскресенне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету,
и дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности з Найсвятейшей Богородицей Девой Марии, со святым Юсофом, яе обранником, со святыми апостолами и усімі святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Уйча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашего Иисуса Христа. О Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи світу, одари нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликанные на вечеру ягоную. Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, и будзе аздароўлена душа моя.
дивная хвала, могутность добрыня, благодаря, что створив сусвет, принизившийся би и остался для всех нас, таки малый, як хвостый хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і прийняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і прийняси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто на всего себя питает. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Кожний день подай мне силы, песней славлю Его, бо со мной ягодая милость, Он высмоется, я кручу с ним, Бог моя сила, я не один. Кожний день подай мне силы, песней славлю Его, бо со мной ягодая милость, Он высмоется, я кручу с ним, Бог моя сила, я не один. Молимся. Усемогутный Боже, ученика по делу в этом сакраменте, натри в голод и прагу наших душаў, и учинил нас подобными до Христа, якого мы приняли, які живі і владарить на веки вечные. Аминь. Присядьте, послухаем объявы. Завтра ксёндз Ігор запрашае ўсіх на набажэнства да брамы званіцы ў 16 гадзін у гадавіну адшукання парэшткаў слугі Божага Фабіяна. 7 кастрычніка ў панядзелак успаміннай свяцейшай панны Марыі Ружанцовай. 7 кастрычніка папа Францішак абвесціў у гэтым годзе дзень малітвы і посту ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. У нашым касцёле ў панядзелак з 10 до 17 гадзін адбудзецца адарацыя Найсвяцейшага сакраменту. Адказная ў 10 гадзін ружа беззаганнага зачацця Найсвяцейшай панны Марыі, у 11 ружа Маці Божай суцяшэння, у 12 ружа святой Тэрэзы, дзіцятка Езус, у 13 ружа Маці Божай Вастрабрамскай, у 14 ружа Маці Божай з Люрд, у 15 ружа Маці Божай Шкаплернай, у 16 ружа слугі Божага Фабіяна, у 17
Апостольство дапамогі душам чысцовым. Расклад змешчаны на дошцы аб'яў і ў парафіяльным чаце. У нядзелю замена таямнічак і працэсія. Не забываем пра тое, што месяц кастрычнік прысвечаны малітве на ружанцы. Кожны дзень пасля вячэрні святой імшы будзе выстаўленне найсвяцейшага сакраменту і малітва на ружанцы. Святая імша ў стоўбцах у панядзелак, аўторак, сераду, чацвер і пятніцу у 9 і ў 18 гадзін. У суботу адна імша ў 19 гадзін. У нядзелю імша, як звычайна, ў 11 і ў 18. У Атцэдзе імша ў 7:45, у Жацераве ў 9:15, у Новым Свержні ў 13. 12 кастрычніка ў 18 гадзін адбудзецца набажэнства ў гонар слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага, падчас якога будуць прачытаны просьбы і падзякі, якія складаеце у скарбонку побач з рэліквіярыем. Памолімся ружаніцы літанню да слугі Божага. Запрашаем да ўдзелу ў гэтым набажэнстве ўсіх нашых парафіян, асабліва мужчын з ружай слугі Божага Фабіяна. Будзе цудоўна, калі вы зможаце правесці гэтае набажэнства. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне святыні. Хочацца зазначыць, што ўсе міністранты абавязкова павінны наведаць урокі катэхізацыі, як і ўся моладзь школьнага ўзросту. Заняткі сёлета праходзяць па суботах. Расклад ёсць у суполцы ў вайберы і на дошцы аб'яў. Запрашаем дзяцей запісвацца на хор да арганісткі Валянціны. Працягваюцца работы на раскопках. Дзякуй усім, хто спрычыніўся да гэтага працэсу. У ларку ёсць новыя часопісы «Аве Марія» і «Наша вера». Дзякуй за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с духом Твоим. Няхай вас благословить и стераже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, супроть спокусам и пасток злого духа. Покорно проси, нехай его знищить вам Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душу Снують по світі. Амин. Фабіяне, наш чудотворця, став вечний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш родний набережи. Фабіяне, наш чудотворця, став вечний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш родний набережи. Фабіяне, наш чудотворця, став вечний оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш родний набережи. Божа, Ты прославляешь життєвий шлях вибраних слугаў Твоих, якія побожным євангельським життям і відданим служенням поширали сярод братоў і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти.
Адары ласкай хвалы алтара слугу твайго отца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекою дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.